ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ni ku mutekano, politiki na diplomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa nibyo tuba tukugezaho aho uri hose, ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, ni mu nguni zose z'isi. Rero bavandimwe, nta yindi mpamba mbasesekaranyeho uretse amakuru. Ngende Fagi Kayinamura kuri mikro, ariko kandi reka mvuge ni nta yindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu nuko ntari njyenyine, Bwana Nsanzimfura Jarimura Kanuku, kandi turi kumwe hano muri studio. Turaje ngo dukomoze kuri byinshi bigezweho ku mutekano ku butaka bw'Iburasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse n'andi makuru agezweho. Tubabwire byakomeye, byadogereye, intambara irakomeje mu Burasirazuba bw'iki gihugu, hari nako ari byinshi biri kugenda bivugwa muri politiki yacyo ndetse no mu karere, birumvikana mu Rwanda, muri Kongo, muri Uganda, mu Burundi no hanze ya Afurika. Bimeze bite Bwana Nsanzimfura? Meze neza cyane, igitondo cyiza Bwana Fagi Kayinamura. Yes, igitondo cyiza kuri twese. Hanyuma rero reka dukubite tubangura turebera hamwe mu by'ukuri n'impamba. Yego, ni impamba ikomeye, ariko ni amakuru ndi kubona ari guturuka hano mu Burasirazuba bwa Kongo y'imirwano rutura karahabutaka, imirwano kabisa. Yasakiranyije M23 ndetse na coalition. Noneho ndi kubona iri kototera teritwari zose, ndetse igiye kuberamo rimwe mu bigaragara, kubera ko gutegereza ngo teritwari imwe birangire gutya cyangwa se bigenda gutya byagoranye, barashaka gukwita babangura. Bwana Nsanzimfura, unyemerere tubabwire kuri ibi bya Joseph Kabila Kabange, uyu witwa ngo ni Jean Pierre Bemba, noneho aramushinja gushaka kwica Tshisekedi. Yego, uyu ni minisitiri w'ubwikorezi. Ubwo ngo abambari be ntibagira ingano. Turebera hamwe abari inyuma ya Joseph Kabila nyuma yuko ageze hano i Goma. Harimo amazina akomeye tugiye kuba tugarukaho. Bwana Nsanzimfura, unyemere turebera hamwe iby'imirwano yabaye hano i Rucuro, kozanyaho rwose hagati ya FDLR ifatanyije na Wazalendo barwana na M23. Yego, yari imirwano ikaze n'ubundi. Yego, magingo yanga hano i Rucuro muri groupement zitandukanye hari kuberamo urugamba rutoroshye rw'injyana muntu. Yego, turaza kudwinjiramo rero. Turanabwira imirwano iri kubera muri Warikare kabisa. Hari ibice M23 yafashe, ndetse hari n'ibice, hari agace kaberemo agatendo, nge navuga ko ntibisanzwe. Umuzarendo yagize atya arasase umubyara, abaturage baramukubita barinda bamwica. Hari ubutumwa bahawe nyuma y'uko bihoreye cyangwa se bihaniye, ariko kandi biratangaje cyane. Turaje tubigarukeho. Uwahoze ari umunyamabanga wungirije wa Amerika yashyigikiye icyemezo cy'u Rwanda cyo kuva muri CEEAC. Hanyuma ariko kandi u Rwanda rwatanze igisubizo ku kuba rwazasubira muri iyi CEEAC, ndetse n'inama y'abaminisitiri yayobowe na Dr Edouard Ngirente yashimangiye iki cyemezo cyo kuva muri CEEAC ku Rwanda. Kandi Kongo yo ngo ivuga ko ngo mu by'ukuri u Rwanda kuba rwaravuye muri CEEAC rurashinja Kongo kuba yarisha amategeko ya CEEAC igamije kwanduza isura yarwo no kurushotora. Ndetse u Rwanda rwanashinjije umuryango kuba ngo rwarabaye igikoresho cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi ziri mu marira, hari kajugujugu yazo yarashwe, yarashwe n'inyeshyamba. Yego, ibyo byose turaje tubigarukeho. Kongo kandi yemeye ko igowe no kuzanzamura mu by'ukuri icyo bita ngo ni Congo Airways. Ngo birakomeye cyane kubera ibibazo bigiye bitandukanye tugiye kuba tugarukaho. Ni nako kandi minisitiri w'ubutabera muri iki gihugu cya Kongo, Constantin Mutamba, yego, ari mu muryango wo kwinjira imbere y'ubutabera, azabazwa nyine ibyaha byinshi abazwa. Ari mu mazi abiri. Hanyuma imirwano hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za Kongo, hari ibindi bice byo muri Masisi imazemo iminsi, turabigarukaho. Yego, yes, tunababwire ko kuri ubu rwose hamaze kumenyekana ibya Moise Katumbi Chapo. Yego, inyuma ya Kabila ndetse n'umugambi umwe. Jean Pierre Bemba nawe yagiye anabigarukamo. Yego, turaje tubigarukeho gatanu kandi twongeye kuba ikaze rero. Reka kandi tubitse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone ni kuri uyu muyoboro, ubundi bindi nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Duhere kuri ingingo ya Joseph Kabila Kabange tuyinonosore kabisa. Bivuga ko witwa Jean Pierre Bemba yaje amushinja ko si no guharanira amahoro nk'uko yabitangaje,
si uguharanira ko ituze rigaruka mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, yego, si uguharanira ko abanyekongo babujijwe uburenganzira by'umwihariko abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda abo mu bwoko bw'abatutsi babuhabwa, ahubwo Bemba uyu ni minisitiri w'ubwikorezi muri Kongo, yego, uyu yashinje Kabila ngo kuba ndetse na Moise Katumbi na bamwe mu bayobozi b'inama y'abepiskope gatolika muri Kongo ngo gushaka kwica perezida Felix Antoine Tshisekedi. Yego, Kabila wategetse Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019 amaze iminsi Goma aho yagiranye ibiganiro n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama y'abepiskopi gatolika rero Senko nayo yamaze igihe kinini ihamagarira ubutegetsi bwa Tshisekedi kuganira na M23 ariko bwanze kubyumva. Mu kiganiro Minisitiri Jean Pierre Bemba yagiranye na Top Congo FM yavuze ko afite ibimenyetso byose bituma ashinja aba bagabo gushaka guhungabanya ubutegetsi ndetse no gushaka kwica perezida Tshisekedi. Ati ndashaka kuvuga ko nshinja Joseph Kabila, Moise Katumbi na bamwe mu bayobozi ba Senko gukora ibikorwa bigamije guhungabanya ubutegetsi no gushaka kwica umukuru w'igihugu ari we Tshisekedi. Abashijwe niba ibirego abashinja abifitiye gihamya yavuze ko ari kubashinja kandi byabashinja ngo azabigaragaza. Yego, Ahamya ko ibimenyetso bishinja aba bagabo abimaranye igihe kirenga amezi 6 kandi ko yiteguye kubyerekana. Yes, Kabila rero yaramaze imyaka 6 yaracecetse ndetse rwose bya politiki asa nk'uwabishyize ku ruhande. Urabizi ko ngiye kugaragara avuga ko ashaka gutanga umusanzu mu gusubiza igihugu ku murongo ndetse no kugisubiza mu by'ukuri ku murongo mu by'ukuri, reka tubivuga gutyo, kugisubiza ku murongo. Yego, Yego, ubwo kandi si ibyo gusa dukubita tubangura ibyatangajwe na Bemba yanakomoje kuri gahunda ya Congo Airways. Urumva, yego, atangaza ko ngo ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize CNSS ngo kitambitse umushinga ngo kugura no gukodesha indege zo kuzanzamura Air Congo yahoze yitwa Congo Airways. yego, Bemba we yasobanuye ko nyuma yaho muri Nyakanga 2024 inama y'abaminisitiri yemeje ko indege 7 za A320 ngo zigomba kugurwa cyangwa se zigakodeshwa, yasabye CNSS uburenganzira bwo kwakira inguzanyo ya miliyoni 30 z'amayero leta yemerewe na banki irabyanga. Agira ati birambabaza cyane kuko Congo Airways yagombaga kuba ifite indege 7 za A320 ariko se byagenze biti. Ati CNSS yanze gushyira mu bikorwa icyemezo cy'inama y'abaminisitiri ahubwo yishakira indege yayo. Bemba yasobanuye ko mu Gushyingo umwaka wa 2024 Air Congo yabonye indege 2 ikodesha kandi ngo muri uku kwezi kwa Kamena 2025 yari itegereje izindi 2 ariko zo ziza ngo zizakererwa. Muri Nzeri 2024 ikigo mpuzamahanga gishinzwe indege za gisivile cyahagaritse ingendo za Congo Airways gisobanura ko iyi sosiyete idafite indege zayifasha gutanga serivisi uko bikwiye. Icyo gihe yari isigaranye indege imwe gusa. Mbere y'iki cyemezo rero muri Nzeri 2023 Congo Airways nabwo yari yahagaritse ingendo isobanura ko indege yayo rukumbi yagize ikibazo bityo ko rwose izabanza kuyikoresha. Ubwo rero mu mpera z'umwaka ushize nibwo ibikorwa bya Congo Airways byasubukuwe nyuma yo gutira indege 2 mu Bufaransa ibifashijwemo na Ethiopian Airlines. Yes, ubwo rero ni Bemba ngo dukubise tubangura tuvuga mu by'ukuri byinshi byagiye atangaza, ariko kandi twari twibanze cyane ku byashinjaga Kabila gushaka kwica Felix Tshisekedi n'amushyamba kamwe nabo muri ihuriro Senko ndetse na Moise Katumbi. Ubwo rero Kabila nubwo avugwa mu mugambi wo kwica Tshisekedi ndetse ari kumwe n'aba bose twamaze kumenya urutonde cyangwa twakira urutonde rw'abantu baba bari inyuma ye. Yego, magingo y'anga rero uyu Joseph Kabila Kabange ari gushinjwa byinshi n'ubundi. Yego, magingo y'angaya mbere yuko Kabila yerekeza hano mu mujyi wa Goma muri kugenzurwa na AFC M23 urabyibuka ko tariki ya 23 Gicurasi 2025 yagejeje ijambo ku banyekongo abagaragariza ko agiye gutanga umusanzu we ku gukemura ibibazo bibangamiye igihugu cyabo birimo n'umutekano muke. Leta ya Kongo rero igaragaza ko Kabila ari mu bayobozi ba AFC M23 ndetse ko yanatangiye kumukurikiranaho ku byaha bamushinja byo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe, ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Ibi byose Kabila
ntaho afite ngo yabihungira ndetse yagiye anabitera utwatsi. Rero mu rugendo rushya rwa politiki Kabila ashyigikiwe n'abantu benshi nk'uko babigarukagaho. Hari n'abibaza ngo ese Kabila yaba ari wenyine? Aba rero bamushyigikiye biganjemo abakoranye nawe kuva mu gihe yari akiri perezida wa Kongo. Abo nabo mu ishyaka rye rya PPRD ndetse na bamwe mu bakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika nk'uko ibinyamakuru bibivuga. Rero mu bari inyuma ya Kabila harimo uwitwa Bernabe Kikaya bin Kalubi. Uyu nguyu Bernabe Kikaya bin Kalubi. Yego, uyu nguyu yakoranye bya hafi na Laurent Désiré Kabila. Uyu munyapolitike rero yanabaye umwe mu bajyanama ba Joseph Kabila. Kalubi yanabaye minisitiri w'itumanaho buriya ku butegetsi bwa Kabila. Aba umunyamabanga we wihariye ndetse n'umujyanama mu bijyanye na diplomasi. Yahungiye muri Afurika y'Epfo muri Nyakanga umwaka wa 2021 ubwo yashinjwaga uruhare mu ikoreshwa nabi ry'amakarita ya banki. Uyu munyapolitiki yafashije Kabila kunoza umubano n'ubutegetsi bwo mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Amajyepfo kuko hafite abantu be benshi. Yanagize uruhare runini mu gutegura ibiganiro Kabila yagiranye n'ibinyamakuru kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2025. Yego, kimwe muri ibi binyamakuru rero cyemeje ko uyu Kalubi ari umwe mu banyapolitike bajyanye na Kabila i Goma ndetse ko n'ubu ngo baracyari na kumwe. Rero uwitwa Patient Saiba wabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cya OGEFREM yashinzwe OGEFREM gishinzwe serivisi zose z'ubwikorezi, nawe ari kumwe na Kabila muri uyu mujyi wa Goma kuva muri Gicurasi ndetse ni n'umwe mu bateguye urugendo rushya rwa Kabila muri politiki. Nyuma yo gufungwa akekwaho rero gukoresha nabi imari. Yafunzwe akekwaho gukoresha nabi imari. Yego, no guhagarikwa rero ku buyobozi bw'ikigo cya leta muri 2024 yamushinjije gukorana na AFC M23 gusa yarabihakanye kenshi. Moise Ekenge uyu yayoboye nawe ikigo cya Ekanga. Ekanga yayoboye ikigo cya BCPC cyari gishinzwe gukurikirana ubufatanye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubushinwa, akaba n'umunyamuryango w'ishyaka rya PPRD rya Joseph Kabila. Yabaye hafi Kabila kuva mu Ukuboza 2023 ubwo yahungiraga muri Afurika y'Epfo. Kuva icyo gihe uyu Ekanga yagize uruhare mu bikorwa bitandukanye rero bya Kabila birimo ibijyanye n'imari. Anoherezwa mu butumwa bw'ibanga bwari bugamije gushakira Kabila abamushyigikira. Muri Werurwe 2025 Ekanga yagiye i Washington DC kuganira n'abayobozi baho. Nyuma yaho Amerika itangiye guhuza leta ya Kongo n'iy'u Rwanda zidacana uwaka kuva mu ntangiriro za 2022. Witwa Raymond Shibanda uyobora ishami ry'ihuriro rya FCC rishinzwe gukemura ibibazo ubu akaba ari mu buhungiro. N'umwe rero mu bashyigikiye urugendo rushya rwa Kabila nk'umuntu bakoranye mu gihe kirekire. Uyu Shibanda yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'intumwa yihariye ya Kabila muri Amerika kuva muri 2017 kugeza muri 2019. Anahuza Kabila na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu biganiro bya mbere bagiranye. Uyu mudiplomate kandi ni nawe washyize umukono ku masezerano ya leta ya Kongo yagiranye n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu gihe cy'ubutegetsi bwa Kabila. Uwitwa Dr Nehemie Mwilamya. Yego, wabaye umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu ku butegetsi bwa Kabila, nawe n'umwe mu bajyanye nawe i Goma. Mwilamya uyu niwe wateguye ijambo Kabila yagejeje ku banyekongo tariki 24 Gicurasi urabyibuka. Ndetse uyu nawe uhuza Kabila na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Yego, mu gihe Tshisekedi na Kabila abari ndabivuga gute baremeranyije gusaranganya imyanya muri leta. Mwilamya uyu niwe wari uyoboye abahagarariye ihuriro FCC baganiraga nabo muri Kashi. Mu Ukuboza umwaka wa 2023 ubwo Kabila yajyaga mu buhungiro yagiye kuba muri Afurika y'Epfo gusa yaje kwimukira muri Namibia
na Zimbabwe bitewe n'umubano wa Tshisekedi ndetse na Cyril Ramaphosa warushagaho kuba mwiza. Perezida wa Zambia Netumbo Nandi Ndaitwah amaze imyaka myinshi abanye neza na Joseph Kabila. Ni umubano rero ukomoka ku bucuti Kabila yagiranye n'umugabo wa Netumbo, Brigadier General Epaphras Denga Ndaitwah, wafashije Laurent Désiré Kabila mu ntambara ya kabiri ya Congo yasize anagiye ku butegetsi ahiritse Mobutu Sese Seko. Kabila rero yagaragaye mu banyacyubahiro bitabiriye umuhango wo gushyingura Hage Geingob muri 2024 ndetse na Sam Nujomo mu mwaka wa 2025. Bombi babanye neza, babanye aba bose babaye ba perezida ba Namibia kandi babanye neza. So mu bakuru b'ibihugu rero bashyigikiye Kabila harimo na perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, n'umuyobozi wa SADC ibarizwamo na Congo, uyu wamuhaye ubuhungiro ubwo yavaga muri Afurika y'Epfo ravyibuka. Umubano wa Kabila na Zimbabwe rero nawo wabaye mwiza kuva ubwo iki gihugu cyafashaga Laurent Désiré Kabila mu ntambara ya kabiri ya Congo. Ubushuti bwa Kabila na Mnangagwa rero by'umwihariko bwashimangiwe n'ikiganiro bagiranye ubwo bahuraga muri Werurwe 2021. Yego, Zimbabwe kandi iracyacumbikiye inshuti magara ya Kabila, General John Numbi. Kuva muri 2021 leta ya Kongo rero yasabye Mnangagwa ko yakohereza i Kinshasa uyu musirikare kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera, ariko yarabyanze. Uyu General Numbi ni umwe mu bavugwa ko babanje kuganira na Kabila mbere y'uko asesekara mu mujyi wa Goma. Ibi byacaga amarenga ko bari na kumwe mu rugendo rugamije impinduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo icungira hafi aba bayobozi, cyane cyane ab'ishyaka rya PPRD, barimo Vice Perezida wayo witwa Abun Minaku n'umunyamabanga uhoraho witwa Emmanuel Ramazani Shadari, kuko ikeka ko nabo baba bashyigikiye imigambi ya Kabila nk'umuyobozi wabo. Ubwo rero byavugaga ko Kabila ateganya gusura umujyi wa Goma, Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu yatangaje ko yatangiye gusaba ubushinjacyaha gusaba urukiko gusesa ishyaka rya PPRD muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yes, twihute cyane muri Kongo, ntabwo duhagarara. Yitwa Minisitiri Mutamba, Constantin Mutamba. Uyu nguyu yari mu mazi abirabwa nasanze imfura, amaze igihe rwose. Uyu yari mu muryango winjira imbere y'ubutabera, aho ngazabanza kwegura sasa, niko biri kuvugwa. Bazabanza bamweguze cyane. Umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza muri iki gihugu niwe wisabiye inteko nshinga amategeko y'iki gihugu uburenganzira bwo gutangira kumuburanisha. Mutamba ashinjwa kunyereza amafaranga yaragenewe kuba yakoreshwa mu kubaka gereza ya Kisangani, ndetse mu by'ukuri n'ayi mpozamarira yaragenewe abagizweho ingaruka n'intambara y'iminsi 6 cyane. Urwandiko rw'umushinjacyaha witwa Philimon Muvonde rwasomeye imbere y'abagize inteko ishinga amategeko ku wa mbere, rwavugaga ko Constantin Mutamba yakoresheje nabi umutungo wa rubanda. Umushinjacyaha kandi yasobanuye ko ibisobanuro Minisitiri Mutamba yatanze ubwo yahatwaga ibibazo n'ubushinjacyaha bitigeze ngo binyomoza ibyo ashinjwa, ko ahubwo byatumye haboneka andi makuru abishimangira. Biteganyijwe ko inteko izasuzuma ubusabe bw'umushinjacyaha, nyuma abadepite batore niba Minisitiri Mutamba azaregwa mu rukiko cyangwa se niba dosiye izahagarikwa. Gusa mu gihe abadepite baba bemeje ko akurikiranwa nk'uko bemeje ko ubushinjacyaha bumusaba ibisobanuro, biteganyijwe ko yabanza kwegura mbere yo gutangira kuburanishwa. Mu kwezi gushize ubwo Minisitiri Mutamba yari imbere ya komisiyo yihariye yari ishinzwe gusuzuma dosiye ye, yemeje ko cyangwa se yemeye ko miliyoni koko 19 z'amadolari y'Amerika ashinjwa kunyereza zayoberejwe kuri konti y'ikigo cya Baringa, abisabira imbabazi. Mutamba kandi yagaragaje ko afitanye amakimbirane n'ubushinjacyaha, cyane cyane umushinjacyaha Philimon Muvonde na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuka. Asobanura ko kuva ngo uyu Turuka yajya muri guverinoma ngo n'ubu baracyamugendaho. Yego, baracyagera kuri Mutamba ngo ntabwo bacana uwaka. Noneho Muvonde we yasabye uburenganzira bwo gutangira kuburanisha Constantin Mutamba, mu gihe ku wa mbere yagombaga kumwitaba ku nshuro ya 3 ngo akomeze
kumuhata ibibazo ariko bikarangira Mutamba atagiyeyo. Ubwo rero ni kimwe mu byatumye rwose ubu ngubu tutari kuvuga ibishinjwa Mutamba niba byamuhamye yanze kujyayo. Ubwo turategereje ngo Terese ko azagumya gukwepa ubushinjacyaha, azagera aho yitabe. Ntabwo byashoboka ko yaguma gukwepa. Yes, guverinoma y'u Rwanda yashimangiye ko ngo yafashe icyemezo cyo kuva mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEEAC cyangwa se ECAS, kuko ngo ibihugu biwugize ngo byawukoresheje nabi bigamije kubangamira u Rwanda hamwe no kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarishe ku mugaragaro amahame n'amategeko y'uyu muryango igamije kwanduza isura y'u Rwanda ndetse no kurushotora. Yego, ni inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 9 Kamena 2025 yaganiriye ku cyemezo cyo ku ya 7 Kamena 2025 cyo kuva ku Rwanda mu muryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika yo hagati CEEAC, maze ishimangira ibi bikurikira. Ati ntabwo byumvikana kandi ntibikwiriye ko ibihugu bigize uyu muryango birimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byiha uburenganzira bwo gukoresha nabi uyu muryango mu nyungu zawo bwite bigamije kurwanya ibihugu biri kumwe muri uyu muryango. Nk'igihugu rero cyari giherutse kuyobora CEEAC kuva muri Gashyantare 2023 kugeza muri Gashyantare 2024, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishe ku mugaragaro amahame n'amategeko y'uyu muryango igamije kwanduza isura y'u Rwanda ndetse no kurushotora. Ibi bikaba byaramenyeshejwe ku mugaragaro ibihugu byose bigize uyu muryango wa CEEAC, ariko nta cyakozwe ngo bihagarare. Iyi mikorere rero mibi yangiza isura y'u Rwanda yakomeje no mu gihe cy'ubuyobozi bwisumbuye rero ubu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabwo bwakomeje gusiga icyasha u Rwanda. Intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yaratangiye n'ubundi mbere y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifata ubuyobozi bwa CEEAC muri 2023, bityo rero iyo ntambara ntiyari ikwiye gushingirwaho mu byemezo biherutse gufatwa. Ni ngombwa kwibutsa ko ari igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwacyo cyatangije iyo ntambara ubwo cyagabaga ibitero ku baturage bacyo mu mpera z'umwaka wa 2021. Byongeye kandi Kongo ntacyo yafashije intara zayo z'iburasirazuba maze zigarirwa n'imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro irenga 200 igizwe n'iy'imbere mu gihugu ndetse n'iyaturutse mu mahanga, bikaba bigira ingaruka ku mutekano w'ibihugu by'abaturanyi. Kongo mu by'ukuri yagiye ikomeza gushyigikira no gutera inkunga umutwe wa FDL ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu bikorwa byinshi rero bigamije guhungabanya u Rwanda. Ibyo byose rero bikorwa harimo no kwirengagiza mu by'ukuri kubahiriza imyanzuro 20 y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Umwanzuro uherutse w'ako kanama ufite nimero 2773 ushinja leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutera inkunga no gushyigikira FDLR, ugasaba ko iyo nkunga ihagarara kandi uwo mutwe ushyigikiwe na Kinshasa ukarandurwa burundu. Gukorana n'umutwe wahawe ibihano n'umuryango w'abibumbye bihabanye n'amategeko, inshingano n'ubufatanye mpuzamahanga, kugaba kenshi ibitero bikomeye byambukiranya umupaka no kurasa ku Rwanda bikozwe na FRDC ifatanyije na FDLR, kimwe mu by'ukuri n'ukwigamba kwa Perezida Tshisekedi wiyemerera ku mugaragaro ko ategura guhirika leta y'u Rwanda. Ibyo byose rero binyuranyije n'ingingo ya 3 y'amasezerano ya ECAS yerekeye imibanire myiza y'ibihugu by'abaturanyi. Uburenganzira bw'ibihugu byose bigize ECAS bugomba kubahirizwa uko bwakabaye mu buryo bungana nta vangura. Yego, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero ngikwiriye kwita ku bibazo bikomeye by'imbere mu gihugu bimaze igihe, aho kwirirwa ishinja ibindi bihugu mu nama mpuzamahanga ishaka kwiyuhunza inshingano zayo. U Rwanda ruzakomeza guharanira amahoro binyuze mu biganiro no kugira uruhare rwuzuye mu nzira y'amahoro iyobowe n'Abanyafurika ndetse n'izindi gahunda zo guharanira amahoro ziriho n'izishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Katari.
Inama y'Abaminisitiri kandi yanongeye gushimangira icyemezo cy'u Rwanda cyo kuva burundu mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEEAC. Ni inama y'Abaminisitiri yanemeje umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'uyu mwaka wa 2025-2026. Inama y'Abaminisitiri kandi yanemeje amavugururwa agamije kunoza imyigire mu mashuri yose ya leta ndetse n'afashwa na leta ku bw'amasezerano kugira ngo rero ngo abanyeshuri bahabwe ubumenyi n'ubushobozi bibahe nyine gukomeza amasomo no guhatana ku isoko ry'umurimo. Ku bijyanye no kwikura muri uyu muryango wa ECAS rero hari uwahoze ari minisitiri wungirije wa Amerika washyigikiye icyemezo cy'u Rwanda. Urumva yitwa Thibault Nagy. Uyu yahoze ari umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashyigikiye icyemezo cy'u Rwanda cyo kwivana muri uyu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEEAC. Avuga ko kuvamo ntacyo bizigera birohombya habe na gato. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo u Rwanda nyine rwatangaje ko rwafashe iki cyemezo cyo kuva muri uyu muryango nyuma y'uko Congo yari imaze kurwitambika irushinja kugira urabizi ibintu Congo igenda ibishinja u Rwanda. Yego. Congo ishinja u Rwanda kugira igikoresho ubwo uyu Nagy yashimangiye ko icyemezo cyo kuva muri uriya muryango nyuma yo kuwushinja kugirwa igikoresho na Repubulika ya Demokarasi ya Congo rwose yabishyigikira avuga ati u Rwanda ntabwo rwigeze ruhubuka. Ntabwo rwigeze ruhubuka. Ati rwose nanjye ari njye. Yego, Thibault Nagy we uyu wabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika hagati ya 2018 na 2021 abishije kuri X yazori Twitter yagaragaje ko icyemezo u Rwanda rwafashe gikwiye. Uyu mudiplomate wanabaye ambasaderi wa Amerika mu bihugu bya Guinea, Conakry na Ethiopia yavuze ko ECAS iri mu miryango itagifite ikimaze muri Afurika. Bityo kuba u Rwanda rwayivuyemo akaba rwose ariyo bizagiraho ingaruka. Ati u Rwanda kuba rwavuye mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati ECAS cyangwa se CEEAC si igihombo gikomeye kuri icyo gihugu. Ati ECAS niwo muryango wa mbere mu miryango nyafurika itagifite ikimaze. Ati nta kikora usibye amanama. Amanama adafite icyo avuze, adafite icyo afasha. Yego. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe nawe yemeza ko na mbere y'uko u Rwanda rufata icyemezo cyo kwikura muri uriya muryango n'ubu wari ugeze aharindimuka. Avuga ko kuba u Rwanda rwarikuye muri ECAS nta kinini rwahombye kuko wari umuryango umaze igihe urangwa n'imikorere mibi. Ati ubundi u Rwanda nta kintu kigaragara rwungukiraga muri uyu muryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika yo hagati kuko uyu muryango uri mu miryango y'akarere ya AU idakora neza. Ati hari imishinga myinshi y'ibikorwa remezo yo kwishyira hamwe idakora. Ati rero ntabwo u Rwanda n'ubusanzwe rwose mbere y'uko n'iki kibazo kinaza ntabwo rwabonaga inyungu igaragara muri uyu muryango wa CEEAC cyangwa se ECAS. Yego, ubwo ni ibyo ngibyo kijyanye no kwikura muri uyu muryango. Dukubite tubangura tunyarukire ku kibuga cy'imirwano duhere Rucuru. Naho ngo rwose habayeho gukozanya hagati ya M23 na FDL ifatanyije na Wazalendo ngo yari imirwano ikaze bwana Nsanzimfura. Yego rero amakuru atugeraho kugeza ubu ngubu aravuga ko imirwano yatangiye ku itariki 9 Kamena 2025 mu mujyi wa Nyamilima ni mu birometero 40 uvuye ahitwa Kiwanja ni muri groupement ya Binza muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Inyuma y'imirwano ikaze rero yamaze amasaha arenga 3 ISM 23 hamwe n'aba ihanganye na FDLR ndetse n'abazalendo muri ibi bice. Ubwo rero guturika kw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje nizo zumvikanaga muri ibi bice cyane cyane muri uyu mujyi w'ingenzi muri no teritwari ya Rucuro. Ibi byanateye ubwoba abaturage benshi barahunga. Amakuru atugeraho nuko kugeza ubu ngubu ngo umukobwa ukiri muto yafashwe n'igisasu ari guhunga niwe hasize ubuzima ahita apfa. Hari n'andi makuru avuga ko kuva ku isaha y'5 z'igitondo ku munsi w'ejo aribwo abazalendo bari kwinjira muri uyu mujyi wa Nyamilima
byakurikiranye rero no guturika kw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje kugeza ku isaha ya saa 5 zo mu gitondo. Amakuru rero aravuga ko AFC M23 yasubije inyuma aba bazalendo, yibasubiza inyuma ibageza mu mashyamba urumva ya hano hafi. Rero amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu aka gace kongeye kugaragaramo umutuzo ndetse no mu mijyi imwe n'imwe hano muri Rucuro kuva rero ku isaha y'isaa 6. Icyakora amakuru aragaragaza ko umubare wapfuye ari mwinshi, gusa uwo umaze kumenyekana n'uyu mukobwa ukiri muto yapfuye akubiswe n'isasu. Amakuru ava muri bice kandi aravuga ko uyu mukobwa yahise ajyanwa kwa muganga, bigaragara ko gafite imyaka iri hagati ya 13 na 14, kandi avuga ko abazalendo biravuga ko abazalendo ngo bongeye no kugaba ikindi gitero bashaka kongera kwigarurira uyu mujyi wa Nyamilima uri kugenzurwa na AFC M23 muri Rucuro. Rero umukozi ushinzwe ubuzima muri aka karere ka Rucuro avuga ko ngibi ngari ugucengera, ibi ngo ni ugucengera gusa, ngo ni ugucengera kw'ihuriro ry'aba FDLR na Mai Mai, kandi kuraswa kw'intwaro ziremereye cyane izoroheje ati kwakomeje kugeza ku isaha ya saa 5 n'igice za mu gitondo. Kugeza ubu ngubu rero ibintu ngo biratuje kubera ko abagabye iki gitero basubijwe inyuma ngo bagera muri parike. Parike ntabwo yigeze yitangaza, gusa ni hano Rucuro. Rero amakuru aravuga ko inyeshyamba za M23 ngo umubare w'abapfuye bagiye bagaragaza ngo ni uyu mukobwa wenyine ufite imyaka 13 wafashwe n'isasu ryazimiye iwabo. Iyi mirwano kandi yanabereye muri groupement ya Binza, ije rero mu gihe imishyikirano hagati ya Kigali na Kinshasa bigizwemo uruhare na Doha ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikubise igihwereye rwose. Ariko se ni batiyita imishyikirano y'u Rwanda na Congo, kandi yari imishyikirano ya Congo ndetse na M23 bahanganye. Byaje kurangira M23 kuyeyo intumwa zayo. Nkeka ko hano wenda icyo bavuga hari n'ibiganiro n'ubundi urabizi byabaye hariya biri kubera Washington DC, biri guhuza u Rwanda na Congo. Hari rirarenga se Washington niho ntibigishoboka. Ariko ibikubiye mu masezerano, ariko ntabwo Washington hari intumwa za M23. Birumvikana ko baba babyitiranyije. Babyitiranyije ari nko gushaka gushimangira ko n'abapropagandista ni nko gushaka gushimangira ko u Rwanda ari rwo ruhanganye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hanyuma reka tunyarukire muri Masisi, naho haravugwa amakuru bavuga ko imihanda ihuza Masisi Centre na Nyabyondo imaze iminsi 3 yumvikanamo urusaku rw'imbunda. Muri Kivu y'Amajyaruguru kuva ku cyumweru tariki 8 hakomeje kubera imirwano muri ibi bice. Abarwanyi ba M23 bakomeje kurasana na APCLS cyangwa se Alliance des Patriotes pour une Congo Libre Souverain. Ni umutwe uyobowe n'uwita Janvier Karayiri, ni general, ngo ni general Janvier Karayiri. Ubwo rero amakuru ava muri ibi bice bwana Nsanzimfura, mu bice bitandukanye byo muri iyi teritwari ya Masisi ugana za Walikale, avuga ko AFC M23 ngo niyo ikomeje gutangiza ibitero ku birindiro bya Wazalendo biri mu misozi ya Kikonda no baracyaharasa ahantu hafite ngo hari strategique, ni hafi y'umudugudu wa Bukombo. Abarwanyi ngo bashoboye gusubiza inyuma icyo gitero kugeza mu mudugudu wa Bukombo uri hagati ya Nyabyondo na Masisi Centre, bituma imihanda ihuza ibyo bice yombi ihungabana. Ubwo rero twaha amakuru ndetse n'abaturage bari gushimangira ko bari kumva rwose ibisasu ngo tuze ntari hari muri ibi bice, kandi ngo bizeye ko M23 iza kuba ibisubiza mu buryo ahari muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Tunyarukire muri Walikale. Yego, muri Walikale amakuru ahari no kugeza ubu ngubu abaturage bivuganye umuzalendo wari umaze kwica se. Ibi rero byabereye ahitwa Ilukumbi, ni muri groupement ya Wasa muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru rero aravuga ko kugeza ubu ngubu abatangabuhamya bo bavuga ko ngo wabikoze yakoresheje imbunda ye nyuma yo kunywa inzoga nyinshi, aho yayitunze se maze akurura imbarutso arangiza ubuzima bwe nk'uko makuru abivuga. Rero kubera umujinya mwinshi abaturage ba Lukumbi nabo bafashe uyu musore w'umuzalendo baramukubita kugeza apfuye nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga. Umurambo we rero ngo wahise unashyingurwa deje. Sosiyete sivile yo muri aka gace
yanamaganye rero kwihanira kw'abaturage ariko igatinya ko kuba intwaro ziri mu ntoki z'abantu ngo batatojwe neza biteye impungenge ngo biteye impungenge ngo biri no guteza igihombo kinini ku baturage. Rero sosiyete sivile hano Walikale iranahamagarira gahunda yo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu gisirikare cya leta no gufata ingamba zo kugarura intwaro zose zitunzwe mu buryo butemewe n'abasivili n'abandi bantu batatojwe. Yego, muri Kivu y'Amajyepfo mu bice by'ibitore cyane n'Abanyamulenge ng'imbunda yo mu bwoko bwa machine gun ariko zo mu bwoko bushya iyo twirwaniye iherutse kwambura ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu cyiswe Wazalendo mu gitero iri huriro risanzwe rifatanya n'ingabo za Kongo kurwanya umutwe wa M23 n'abo twirwaneho ngo yerekanwe ifoto yayo aho yari ifitwe n'umukomando wo muri uyu mutwe wa twirwaneho ngira ngo uramubona nga rwose bihahiye. Noneho rero n'ubutumwa twanahawe burimo n'ubw'amashusho twahawe na bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe wa twirwaneho baherereye mu Rurambo aho bafatiye iyi mbunda mu gitero bari bagabweho na Wazalendo. Ubutumwa baduhaye rero buherekeza ifoto igaragaza iriya mbunda bugira buti iki gikoresho nicyo twafashe mu gitero twakubwiraga mu gitero ati iki gikoresho nicyo twafashe mu gitero twakubwiraga giherutse kutugabwaho. Ubutumwa bwabo bukomeza bugira buti iyi twayifashe bitugoye, igitangaje yarimo irasishwa n'umukomanda wari uyoboye icyo gitero yanagikomerekeyemo ariko yaje kugwa mu bitaro. Iyo foto kandi yerekana iyi mbunda igaragaza umukomando muri twirwaneho ayikanagijeho ukuguru kwe kw'ibumoso. Urabibona ahangaha mbunda nshyashya kabisa, machine gun nziza kabisa. Mu byumweru 3 bishize nibwo aha mu Rurambo Wazalendo bahagabye igitero birangira twirwaneho yakigabweho ibambuye yambuye ririya huriro iriya ntwaro iri mu zikaze cyane ku ntambara yo ku butaka ndetse kandi ikabaheramo n'isomo rikomeye kuko kuva icyo gihe nta kindi gitero rwose kirongera kugabwa muri aka gace, mu gihe mbere yabwo ibitero bya Wazalendo byakagabwagamo byari umusubirizo. Yes, nyuma y'ifatwa ry'iyi ntwaro amakuru avuga ko Wazalendo bahise bata ibirindiro byabo 3 bahungira mu mashyamba ari mu ntera ndende uvuye muri iki gice cya Rurambo. Ibirindiro bataye rero ngo hari ibyari hano mu Majaga, Nyankware n'ibyari ahitwa mu mazi. Hejuru y'ibyo umukomando wari uyoboye iki gitero cyafatiwemo iriya ntwaro iri mu zikomeye ya machine gun General Rucyamata yakirasiwemo aza gupfira mu bitero yapfiriye mu bitaro. Ibitero yarasiwemo ntabwo byahise bimuhitana ahubwo baramujyanye kwa muganga apfiramo mu bitaro biri hano ahitwa Remera, niho yajyanywe kuvurirwa. So rero si General Rucyamata wapfuye wenyine muri icyo gitero, ahubwo mbere y'uko araswa hari hanabanje kuraswa abarwanyi benshi barapfa barimo n'abamurindaga. Mu gusoza iyi nkuru rero reka twibutse ko iyi mbunda yafatiwe mu musozi wa Majaga cyangwa se ku musozi wa Majaga nk'uko twari twabivuze haruguru. Ni ibingibi rero M23 AFC twirwana nuko bagenda bagwiza ibikoresho barabirundanya bakabirundanya usanga babigwije cyane rwose. N'ubundi nabyo basubira inyuma bakarwanisha nyuma yo kunabifatira ku rugamba. Yego. Nyuma y'aho umutwe twirwana na M23 bagabweho ibitero bikaze by'ihuriro ry'ingabo za Kongo, imitwe yombi barizwa mu ihuriro Alliance Fleuve Congo ikabisubiza inyuma hano mu Minembwe hano muri Kivu y'Amajyepfo. Uko byari byifashe ubuhamya bari gutanga ubwo n'abatuye muri ibi bice buragaragaza ko ari imirwano deja yabaye tariki 9 amanywa yose, ariko byaje kurangira. Urumva byaje kurangira Abazalendo bagera kuri 11 bahaguye hano mu Rugezi. Twari twabigarutseho twavuze kuri imirwano ariko Abazalendo 11 nibo baguye
rero uwishe ntaririrwa. byari ibitero bikaze hano ku musozi wo kwa Didasi rwose baraharasaniye hapfirayo abazarendo, ni naho baguye 11 no ku bitaro ugana ngo hahoze ari kwa Sabune. Yego ntago biba byoroshye ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo wa muntu we. Ibice bitandukanye biracyumvikanamo imirwano, birumvikana ko rero ibintu biba bitoroshye. Hanyuma rero Congo Brazzaville yatse u Rwanda ubutaka yari yararuhaye. Yego magingo y'aho guverinoma ya Congo Brazzaville yemeje ko yamaze gusesa amasezerano yerekeye ubutaka yari yaratije u Rwanda nyuma y'uko abashoramari bagombaga kuwubyaza umusaruro bananiwe kubahiriza ibyari bikubiye muri aya masezerano. Ku ya 12 Mata 2022 nibwo perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarimo agirira uruzinduko rw'akazi muri Congo Brazzaville. Nibwo rero amasezerano yari yerekeye buriya butaka yanasinywe. N'amasezerano icyo gihe leta ya Congo Brazzaville yari yarasinyanye na sosiyete yo muri iki gihugu yitwa Massfield Venture Limited Congo. Ni Massfield Ventures Limited Congo, yego cyangwa MVL, isanzwe bamo n'abashoramari b'Abanyarwanda. Yego muri mu masezerano yari yarasinywe harimo kuba yarimo nyine n'ubutaka bwagombaga kwifashishwa mu guhinga ibibonobono no kugira ngo imbuto zabyo zizanwe ku isoko ndetse zizavemo n'amavuta akoreshwa mu binyabiziga kandi adahungabanya ikirere. Leta ya Congo Brazzaville yari yemeje ko igiye gutiza sosiyete ya MVL Congo ubutaka bungana na hegitari 150 bwo guhingamo icyo gihingwa, ikaba yaragombaga kuzabukoresha mu myaka 30 iri imbere. Hari n'andi makuru avuga ko kugeza ubu ngubu ubutaka bungana na hegitari 115 nabwo ngo bwari bwaratijwe na sosiyete yitwa Eneveco ifite ubuzima gatozi bwa Congo Brazzaville ikorera nyine muri MVL bwo ku butaka bwagombaga rero gukorwaho imishinga igamije guteza imbere ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Guverinoma ya Congo Brazzaville biciye mu muvugizi wayo Thierry Lezini Mungwala iherutse rero kwemeza ko aya masezerano yerekeye buriya butaka yamaze guseswa. Yagize ati muribuka inkuru yamamaye y'ubutaka bw'u Rwanda kutavuga rumwe rero na kutavuga rumwe urumva ngo amacandwe wino amacandwe na wino yateje. Yagize ati muribuka inkuru yamamaye y'ubutaka bw'u Rwanda ukutavuga rumwe amacandwe na wino yateje. Atari ko se kuki mutibaza nyuma icyaje kuyikurikira icyakurikiyeho niki, kubera iki itakiganirwaho? No kubera ko dosiye yamaze gufungwa. Yafunzwe kubera iki? Minisitiri w'Intebe mu bihe bitandukanye yagiye avuga ko impushya zo gukoresha buriya butaka zari impushya z'agateganyo zishingiye kuri za sosiyete zo mu Rwanda zarebwaga no kubukoreraho imishinga cyangwa se ibikorwa bitandukanye. Minisitiri Mungala yakomeje asobanura ko icyemezo cyo gusesa ariya masezerano gishingiye ku kuba abashoramari b'Abanyarwanda barananiwe kubahiriza ibyari bikubiye mu masezerano yerekeye buriya butaka, birimo kuba baragombaga kuba batangiye kububyaza umusaruro bitarenze mu kwezi k'Ukuboza 2024. Yavuze kandi ko mbere y'uko ariya masezerano aseswa sosiyete zo mu Rwanda zari zaratijwe buriya butaka zabimenyeshejwe. Ati twari dufite tariki ya 8 Ukuboza nka nyirantarengwa, ariko mwumve ko rwose tariki ya 8 Ukuboza yageze nta gisubizo cyiza cyangwa se cyo guhozaho turabona kuri sosiyete zarebwaga n'ubutaka. Byatumye umunyamabanga wa leta ushinzwe ibijyanye n'ubutaka Mabiala wari waratanze uburenganzira mu izina rya guverinoma amenyesha abafatanyabikorwa ko amasezerano yasheshwe.
magingo anga rero dosiye y'ubutaka bwiswe ubw'u Rwanda yarafunzwe kubera ko abafatanyabikorwa bigenga barebwaga nabwo bari bananiwe kubahiriza ibisabwa muri aya masezerano. Rero yahise asheshwa nyuma ye rero tariki ya 8 Ukuboza biciye mu ibaruwa y'umunyamabanga wa leta witwa Mabiliyala yandikiye sosiyete. Ibi rero byarebwaga n'izina rya guverinoma. Congo Brazzaville yasheshe aya masezerano yerekeye buriya butaka mu gihe kuva ubwo yasinywaga leta y'iki gihugu yagiye yotsa igitutu n'abiganjemo abatavuga rumwe nayo bayishinja kugurisha u Rwanda. Nko muri Gicurasi 2024 Dave Mafoula uri mu bafatanye mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2021 ari mu bahatanye mu matora. Yego, ari mu bahatanye mu matora. Yego, yasabye rero abaturage kwirara mu muhanda bakajya mu myigaragambyo kuko yavugaga ko hari hegitari 11 igihugu cyabo cyagurishije u Rwanda ku mafaranga y'intica nkikiza. Yego, abandi rero abanyapolitike bavugaga ko leta ya Congo Brazzaville ngo yagurishije abanyarwanda ubutaka buruta ngo u Rwanda rwose. Ati abandi bakavuga ko u Rwanda kuba rwarabuhawe ari ukugira ngo bujye bufasha igisirikare cyarwo, bityo ko ngo ruzatere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo buturutse aho ngaho. Yes, hanyuma umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab urwanya ubutegetsi bwo muri Somalia watangaje ko ari wo wateye igisasu gishwanyaguza akajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yo mu bwoko bwa Bell 412. Urabizi ku munsi wo kuwa mbere tariki 9 hiyo havugwa inkuru ariko kajugujugu y'ingabo z'u Burundi yarashwe n'inyeshyamba. Noneho bakibaza batese ni muri Congo byagenze biti. Ibi rero byabereye mu gihugu cya Somalia nk'uko Al-Shabaab yabigaragaje, nuko iriya kajugujugu yarasiwe hafi y'ibirindiro by'iki gisirikare cy'u Burundi biri ahitwa Mido Shabelle. Isobanura kandi ko kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yahanuye ko yari ifite nimero AUO-012. Uburundi rero busanzwe bufite igisirikare, bufite abasirikare babwo muri Somalia mu butumwa buzwi nka AUSOM. Ni ubutumwa izi ngabo zahawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ingabo z'u Burundi ziri muri ubwo butumwa zo zatangaje ko kajugujugu yazo yangijwe yarimo kuvana abasirikare bayo bari muri ubwo butumwa bwo kubungabunga amahoro ibavana mu mudugudu wa Hawadle wibasiwe n'umwuzure. Urumva iza guhura n'ikibazo cya tekinike, biba ngombwa ko igwa hafi y'ubutaka bugenzurwa na Al-Shabaab. Umuvugizi w'izi ngabo z'u Burundi yagize ati kugwa byihutirwa byatewe n'ikibazo cya tekinike aho guhanurwa n'umwanzi. Nubwo kajugujugu yatawe aho hantu kubera icyo kibazo, abakozi bose bari mu ndege barimo umupilote n'ingabo bashoboye kuhava nta kibazo, ngo baje no kugira ngo nta kibazo baje kugira. Urumva ngo bimurirwa mu kindi kigo cya gisirikare cyari hafi aho. Aba rero bo mu mutwe wa Al-Shabaab baje gufata ibisigazwa by'iriya kajugujugu, barabyifotozanya, barabirata, bagenda bavuga ko bakoze agatendo. Nyuma yo kugwa kwayo bahita babifata amashusho, bavuga ko ngo bayirashe irahanuka, biha credit. Intumwa idasanzwe y'agateganyo ya perezida wa komisiyo ya AU muri Somalia, urumva, yashimye ingabo z'u Burundi ku buryo ngo bihuse kandi bakitwara kinyamwuga muri iki kibazo. Ubundi kandi yashimye umuryango wa Afurika yunze ubumwe ukomeje kwiyemeza gushyigikira Somalia, igihugu gihanganye n'umwuzure ukabije ndetse n'umutekano muke ukomeje guhungabanywa n'imitwe yitwaje intwaro irimo no Al-Shabaab. Ibi bibaye mu gihe kandi n'umwaka ushize aba barwanyi bo muri Al-Shabaab bafashe kajugujugu y'umuryango w'abibumbye yari itwaye abagabo 2 bo muri Somalia n'abanyamahanga benshi. Iyo ndege yari yahagurutse iva mu mujyi wa Beledweyne rwagati muri Somalia, ariko ihura n'ikibazo nyuma gato bituma igwa byihutirwa hafi y'umudugudu wa Hendia hafi y'akarere ka Garugudu. Aha yagiye rero mu by'ukuri ngo yagiye icyo gihe
yaguye icyo gihe hagenzurwaga n'abo barwanyi b'umutwe wa Al-Shabaab kuko ngo bahise banafata iyi kajugujugu. Gukomeza kwibasira cyangwa se gufata indege zahanwe na Al-Shabaab bigaragaza akaga gakomeje kugaragara mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'ibikorwa by'ubutabazi mu bice bigenzurwa na Al-Shabaab. Ibyabaye kuri Bell 412 y'ingabo z'u Burundi kimwe no gufata akajugujugu y'umuryango w'abibumbye byerekana uburyo ibintu bishobora gufata intera mu turere uyu mutwe w'iterabwoba ukoreramo. Kuba akajugujugu rero igisirikare cy'u Burundi yarafashwe n'uyu muryango byerekana ugusubira inyuma no gutakaza kw'izi ngabo ziri muri ubu butumwa bwa AUSOM. Ubushobozi bwo gufata no kwimakaza ibisigazwa ntibikora gusa nka propaganda y'insinzi gusa, ahubwo binibutsa imbogamizi mu kubungabunga umutekano mu bihe bitoroshye. Ngaye nguko rero reka tubashimire cyane. Gushimire cyane bwana Nsanzimfura Jerimura. Akoze cyane bwana Fagi Kayinamura. Dushimire cyane abakunzi bacu. Amakuru n'ibiganiro byo nakagaruka.